O te whaatalo whātu lau whaafonga anga i lenei tae au, mā lole fo lau, usimel whaafonga o talafo ala Radio Samoa. Wa whaato esela li ipule o le Sims Pacific Meto li whavonai au kilandi. I le a fio pisinisi whaapea whewa inga mafua mai le mū ma ua polo misi o le a whaia i aiso e soenga. O le mūle nei na amata lia e le te ala titi o le tūlai se fulu lua i le pō le aso lua, a malama na nafi, peitai, e o mai lava i le pō ana pō o lo o iei pēr sui o le tīnei mū. Ona ele i longa lava ona iei se tūlanga wa mautinoa wa tīneia le afi, ma o le ana matua i poloka i mawhewa inga, ma le tau nu umalanga train si au kilani ana nafi le taimi pisi o le tae au. E se mai pisinisi ma ta avale whewa ai, o le afo ina tāpuni ai manisi o kolisi mauolulunga i o te huhu wa apea papa toe toe. Saunoanga le li pula ia David Burrows, e le o mawhaio na ilo tonu le mafua ango le mū, ma o lo o wha asolo pia neiso e suenga. Ai mai le ofisa le tīnei mū ana pō, o a inga o tahuhu leo o mai lava i le pō ana pō o mawhatia i le malosi o le manongi o le asu, e ui o amata whaiane le malosi. O lo fautua ina sa o se tasia a fia i le asu mafua mai le mūle nei, o na o le mawalunga o le tūlanga la matia mai tino o ta avale wha apele tele u a mea mū, e a fia ngō fia i soifua malolo ina, e vave wha afiso ta i le Healthline. O le mua na nafi, o le wha atolu ai lei totono le fitu tausanga wa ripotia mai eise mū i le pisinisi lava le nei e tasi, o le isi le lua afe se fitu, ma le tasi le lua afe se valu. O le o ngā tutono o le masina le nei o Juni, o le awhai ai se sauninga wha manatu e manatu ai i lato wa whasi o tia, i le mua o le Loafers Lodge i Wellingtone. O le whaasilasilanga le nei ma le City Council o Wellingtone ma e whaia i le Cathedral St. Paul i le afo le lima i le afiafi, aso se fulu ma le lima o Juni. O sawai le mai a wha mautino mai ana nafi, o lewa maua umatangata sano nofo i le hostel i le pōna muai, ma ua mautino ai foi e na o le toa lima lava tangata mali liu. O leo lo wha solo peso esu enga le nofo angolo i ele fale na mu, ma o lo wha moe e mai amatu inatu lo ofiso tine mu i le aso atai au. Ai i le au fo wa i o tangata ala i le sa ilinga se le ni o lo whaia i le City Mission i Wellington e peona amata mea i le pule nu i a tori whanau. E o mai ana nafi, o leo ua au sia le silia ma le tolu se lau fast fulu wono a feta la, mai lea o